Commerce and Industries. Sir, start question number 306. Honorable Speaker, sir, start question number 306. Answer siyam sange iraga. Honorable member da sulay rami lang tung yang biraga. Supplementary lay biraga di tawina man. Honorable sir, answer pangtere yam sangna. Adum pangje sa aina aroi question su mali sa aduna aisa thamjage sa. Koi hujiki sigi minister honorable minister ji honorable si minister di kumbira pakumda leader house na. Kayang kuina suti lau kita bano. Koi any condition for letter ibakanda. Honorable minister da si minister ibakanda. Kansa minister ki approval lau yo hai. Adu apun kaino ma ko MLA ni. Honorable question do dang hangbilo. No sara koi question lak tumi sa. Question wang ang mo si sa kana ngang question lak kada mo na. Hangbilo ay question do hangbilo. Adu kasi honorable minister ji kayang koi suti lau kita bano koi hang honorable chief minister na in sas pada wale baji uji akasaw na tabida question answer na tabida fulway na adum sas lau bida bra. Sasi khangje kesa. Hoi, Minister, amagi absence tadi CM na dum pubum toy.